Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puyam. Union Minister for Tourism G Kisan Reddy and Mizoram in Hlotling taka International Tourism Mart athleng chu lom omati thu Chief Minister Ashil. Salvation Army tholate in Kompuilian India Eastern Territory Salvation Army Youth Congress Voice of Niparugna Chunizan Khan Serchi pa Tran ani. Gujarat Assembly in Khanthonina din tumte nomination the lu chu Nimin Khan and Tikania tun thani somni pakatlang in nu do the na hun hon sak ani Uttarakhand lir the che sola mi som pakhathi Union Minister for Tourism G Kisan Reddy and Mizoram in Hlotling taka International Tourism Mart athleng chu lomamati thu Chief Minister Puzoram Thanga Ashil Union Minister le Chief Minister Puzoram Thanga the Nimin Jing Khan Aizawl Governor Chenne in Ras Bhavana in Komin Mason na konga malak na tur ten soiduna Union Minister to International Tourism Mart Hlotling taka Mizoram in athleng chu lom omati thu soin Chief Minister nena hian khualzin te tanga sumlak lu ti puna kong malak na chu Mizoram le Marchak state ta na sazoka athen zel poimo thu rila sumle pain ma son pha nge du sak thu ril bok ani heng baka hian ramin ma son na konga Marchak state bikin thenam ram te ne na ram intro mane te apoimo thu an soidun boka Act is policy chu ataka amel mo ani thena sarkar lai puin ma lak pui ma mona sang sang ten soidun boka Chief Minister Puzoram Thanga chon thenam ram ten remna le monna an nei chu India ta na poimo thu le remna an nei thenan tha an tho venge poimo thu minister hi ashilani ponto angin Union Minister hining ani zan Khan Aizawl selem mol pui venga ardeng thum hola voin thleng o tur International Tourism Mart honga hemi role hian Chief Minister Puzoram Thanga nen chiteya Aizawl Convention Center sangna tur Prasad Project Bultana tur baka PM Divine Hoi Bambuling Road pani Tuirial Airfield atanga Nochal tlang pana kong puile leng puile saipal in car kong sial na tho Bultana tur lungphum phum boka Mizoram Tourism Coffee Table Book atang zarbok ani Lunglon lunglei chu an kumza somni pangatin lom na pualin Nimin Khan lunglon filta intilhim na hunan bot saya lunglei West BL to MLA Minister Pusilarin sang lai BL to MLA Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K Pachungaten hunan man pui lunglon kumza somni pangatin lom na pual hian tun thani som pangatang khan hun man tranani a souvenir tlangzar lal than honle monument honna hunte lo man to ani a nizan khan lunglon filta concert nen lom nei kharani Nimin lomnen khomai Minister Pusilarin sang acho lunglon khuain kumza somni panga na mang theya pathian ina shuai chu lomamati thu soya lunglon mi pui zong zong te du sakna hlana kumza somni panga tlilom na ro puile ko kim taka hunan mang thei hian anin lungrol na le in mangai na alantir takme wani ati a hunokal zel tura po in mangaya in lungrol zel turin lunglon mi pui ta chu afuyani lunglon mi pui tan zirna an ngai poimo na te politics thiang hlim taka an kal pui thin na te in common warna te chu angai san omin chomnun zel poimo tangzetani ati a lunglon khachuak Mizoram politics le zirna lama mi masa te ba ka Padmasri dong mi pathni Professor Dar Chonele puar ke lal hunate zana chi baibo kin lunglon mi puiten masona thatak an chanjel theinan du sakna hlanani heuna khwalza Bamboo Development Board Vice Chairman le BL to MLA ni bok Dr. K Pachunga point thu soin lunglonin masona sang sang anei abikin zirna le thiamna konga masona omta chu chhona mati thu soya lungle South Assembly constituency hom chunga veng le khuate ti mason konga the top so zeratum thu asoi bok ani Kolasip District Consultative Committee chu Nimin Khan DC Conference Hall a Borsa Pujon LT sanga kai shrinan thukoma he huna hian na bar both sai potential link credit plans kum sang ni somni pathum somni pali le khabu Kolasip District big ta na siam chu DC hian atlang zar ngalani heun ka shoi tu Borsa Pujon LT sanga chuan banker le line department te chu mi puita na rong bol ani shreng turina cha a mi puin bank lama harsana nei te olsam zoka indoor ton na nei ani theina na mala turina cha a harsana sang sang an nei te chin fil sak zel turina fuyani Pinal Engmoi lead district bank manager Kolasip chuan banker kal khom te chu financial literacy campaign warzo kal pui turte social security scheme te agriculture loan le adang danga zaw zok inzitina kal pui tura banker te cha ba ka line department te po thei to pa bank lamte pui turina nge nani this na tlangzar potential link credit plans kum sang ni somni pathum somni pali le khapo hian Kolasip district bank te chuan malak nan hlom sang sanga cheng noi sing kha sang thum zali somli panhi le sing hi sangli loan pe chuak tur ro manani a agriculture le kai hnoi bi ka loan pek chu tur ro man chu
noi sangruk za somni panni singli sangli ani a industry law na tan cheng noi sangli zakwa ba ka lon dang atan cheng noi sang ni zali som pakko le singre ro man ani cheng noi somthum pali sangre le zaruk somni senga sak vaireng te vc2 house chu sen rebuild to mla pulrin sangral te chu nimin khan hong pulrin sangral te chu sum theng ang dap khoma vc house chatak an sak the wangin vaireng te vc2 te chu fakin khotlang ta na ro tling siam tura vc member te impact na chu chhuan mati thu soi ani vc house sak thar honna hian led director pulal choi moya scholarship DLAO PS Steel Hing Moile VCP Pualal Film Met Point Huan Soi ani Salvation Army Thalai te in Compuilian in the Eastern Territory Salvation Army Youth Congress Voice of Niporuk Nation Zan Khan Serchi pa chanani Salvation Army Thalai in Compuilian hi Serchi PN Iveng le sekot muala pandal saka ne ni a in Compui Palai te chuan Nimin Khan North East State changchanga tangin Serchi pan theng khoma Mikwal Telo Don Sonan Advanced Counter patni le veng changchanga counter som siamani a palai culture in zelut sa himi sangli don line omani SAW Congress ai nizan khan pandala in khom nei ani scholarship khopui chom tu 2 lakh na tui chu en lui 10 fan tlang nimin khan tho ani hen tlang hi scholarship district urban development office PHE Watson division office le sub headquarters OMA scholarship te tang ho bot se ni a tatlanga thokchok te scholarship borsa pujon LT sangan DCP Satul Zola Availiam ani scholarship borsap chuan mason turjon risel poimo a risel turjon ele in thiang him taksamamo angtok ne poimo a chungjenga poimo ber chu tu thiang him ani ati a scholarship khopui 2 lakh na ber tui chu en lui thiang him ne thiang him lo chuan scholarship pa chengmi pui te risel na sa takina ngong thu soin mani tuitan ti thiang him turam malak chu mitin mo phona poimo takani ati a Sarkar le weme te tang dona safe tui chu en natlang bot sai ni chu lomamati thule faina konga midang te kai har tu le maso na thlen tu ni ngei se du thu soi ani safe tui chu en natlang vailiam na hun hi pusil mon pe DUDO kolasipin akai hruai ani Nimin Khan PhD department Watson division nung le bo sain school le anganwani wan nau pangten fai hlodzia an hriat theina na zirtir tu te tuai hriam na hun PhD conference hall lung le man ani he hun hi EEPHE Pulal Tlan Chung na kai hruaya Pulal ro puya EEPHE LWSM lung le chuan thu soin lung le district chung ko sang sanga faina chungchang zirtir tu swachgrahi te chu an poimo na hria a mani zon thewa faina chungchanga mo la thei tura thiam na nei turina cha a no pangtin an te tanga an puitlin thlanga faina an than chho pui theina na zirtina pek chu IEC activity atumani thu asoi ani training a hian Swas Bharat Mission State Consultant pani Puja Freedom Mon Omale Angela Siding Leniten zirtirna anpe ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Gujarat Assembly in than tho ni na din tumte nomination thelu chu Nimin Khan en dekani a in thana din tumte tan tun thani somni pakhat thleng in no do theina hun honsak ani December ni nga vote thak ani ang hetilan Gujarat in than tho khanna tan campaign point awangai thleng chhomeka in than thok khatna hian candidate zasari samret paret anom dona assembly seat samret pakwa December ni khata vote thakani anga in thana vote ta te hi December ni riata Himachal Pradesh nen arwala chiar ani ang Uttarakhand lir thei che sola mi som pakhatan thi thon danin vandoina thana muni Chamoli district ani a Kwalzenpur lir thei pakhat chu Joshimat huna Jakhola konga kora atlan liam nia thudon ani he vandoina hian amuna mi som pakhatan thia mi pangai liaman tuara liam tur te hi Joshimat damdoina lak ani a lir thei che solta hi pala Jakhola atanga Joshimat pana tani in akhal tuin athunun zolo wanga che sonei thleng nia thudon ani Chief Minister Pushkar Singh Dhami chuan vandoina thleng chu poiti thule mithi chung te cheng noi ni theu zangdom na pek ani tur thu soya Chief Minister chuan vandoina thlen dan chui turin magisterial inquiry din ani tur thu soi bok ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Union Minister for Tourism G. Kisan Reddy and Mizoramin Lotling Taka International Tourism Mart Atheng Chulo Momati who Chief Minister Ashil Salvation Army Thalai in Compuilian India Eastern Territory Salvation Army Youth Congress Voice of Niporuk na chu Nizan Khan Serchi Patran ani Gujarat Assembly in Than Tho ni na din tumte nomination thelu chu Nimin Khan en tikani a tun thani somni pakhat thleng in no do theina hun hon sakan ni Uttarakhand lir thei che sola mi som pakhatan thi chu chu zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani